Asikwamukele mbukeli wethu ngaphakathi kwehlelo ngakwethu. Yi-channel yakho ke le esinayo ngaphakathi enkundleni zokuthintana. Siyathokoza kilabo abathethe isikhathi sokusubscribe ngaphakathi kwe-channel yethu. Ungakhohlwa ke no-activator i-notification bell uqinisekisa ukuthi esikhathini esilandelako nasi-uploada ama-episode alandelako uba ngewokuthoma wokwaziswa ukuthi sesiphosele i-episode elandelako. Namhlanje angisingedwa ngino Lucas uMendi wakwamkholozi umsiza. Ngani ke siza kuwe nje sinomkholozi uza kukhumbula amahlelo wethu esikhe sabanawo phambilini. Ihlelo lethu esakhuluma ngalo lihlelo lokuthi uphetheni esandleni. Kulapha besikhuluma khona nawe ukukukhumbuza ukuthi sonke silapha ephasini sabelethwa sinento esiyifumbetheko ezasiza. Yaba mnandi inkulumo leyo, siyathokoza ukukhuluma kwamambala bonke abayibukeleko nabaqinisekise ukuthi bayabelana nabanye. Ngale kwalokho sithokozela nama-comments enisiphe wona. Sibuyile ke godu namhlanje sino Mendi, ngikhuluma ngomkholozi. Sangena ngakwethu ngaphakathi kwehlelo elikhulu esiliphetheko. Sangena ngakwethu. Mthombothi ngiyathokoza ungamukela godi kusibusiso kimi Mthombothi ukuthi ngihlanganyele nawe ukuzama ke Mthombothi ukwakha nokubuyisa abantu bekhaya. Mkholozi, ngibawabona usethulele ukuthi kuhle namhlanje simphatheleni umbukeli wethu. Indaba esiyiphetheko ke namhlanje Mthombothi indaba ekulu esiyithingisa kubo baba. Umbuzo uthi usibonelwe sinjani ungubaba? Indima yakho idlalako ebantwaneni bakho nabaseduze kwakho ingangani yokubakha nokubenza ubaba onjengawe. Hey mkholozi, indima engidlalako empilweni yabantu bami ezangenza ngibe ngubaba osibonelwe sihle begodwa ngikhulise abantu abavuthweko. Mbuzo omkhulu lo owenza ukuthi nami ngokwami ngingubaba ngizibuze ukuthi ngivuthiwe na? Iye Mthombothi. Manje iba mbuzo. Ngivuthiwe mina na njengobaba? Ithoma lapho musindaba. Mthombothi man yazini ngoba iperegisi ayiweli kude nomthi wayo. Yabhulana lisemthini apha nalokwa lapha lokwelahlani komthi lo. Mthombothi injalo man. Ingakho nje sithi wena umthonjani ungubaba onjani. Yeah. Nawuziqalela eduze uyafuna na ukuthi omunye umuntu or umntwana afane nawe na? Inkulumo ethu ilapho Mthombothi. Sizibuza umbuzo ukuthi nasibo baba sibobaba banjani? Nawo ke sifuna ukucoca nabo baba sakhisane nabo. Ngitsho ke episode edluleko kade sithingisebe besaneni. Nawo ke siyabuya nje sithi abo baba ebona babo baba banjani. Yeah. Babo baba abafuna nabokhanuka ukuthi abeza ngemva kwabo bakhambe enyathelweni zabo na. Indima ethu lapho. Yini kanti eyenza abantwana bethu babhalelwe kuqalelela kithi kufuna ukufana nathi? Mhlamunye sisizukulwana abantwana bethu ababona ngathi asikhambisani nengikhathi zanamhlanje. Okhunye ngizibuza khona mhlambe indlela esiziphatha ngayo siboyise yenza ukuthi bakarwe bobaba abanye ngaphandle le kunokuthi bakarwe ngithi aboyise esibabelethako. Ngiyazibuza mkholozi, isilahlekele nasifika kuphi into le? Nasisingena endabeni esikhathini esidluleko Mthombothi ngiyathanda ke ukuthi nangilethe inkulumo zami ngicale isikhathi esidlulekiso. Sabo baba nabo bamkhulu. Ngicale isikhathi esiphila kiso namhlanje ukuthi
bona benze njani. Naw ke ukuthi thina kuphi la singenze khona kuhle. Ukuthi singenza njani ngcono. Now esikhathini esidluleko abobaba balwe ngamandla ukuzama ukuthi abantu ababo bakhambe enyathelweni zabo. Tot laba Mthombothi abantu ababo babanikele amagama wabo orwabamkhulu. Naw ke ungazibuza umbuzo ukuthi bebenzani bebenzelelani nabenza njalo. Yeah. Naw ke kune program ebafuna uku-installa emntwaneni ukuthi wena msana calelela kimi khuluma njengami efuza mina Funda kimi. injalo Mthombothi bafunde kiyo. Naw ke ingakho bebalwa ngamandla ukuthi there must be iprogram abayifakako ba-installe ukuze umntwana lo yazibone kuloya ngoba unikelwe igama la loya. Naw ke lokho automatically kuyamtshela ukuthi kumele ngizame ukwenza njengaloya. Yeah. Khambileko kuyakhamba Mthombothi. Namhlanje ngibona ngathi the program awubaba bebanikela abantwana kancane ngokuya kwamalanga iyalahleka ngoba namhlanje abantwana abasafuni ukufuza abobababo. Esikhathini esidluleko Mthombothi into esibona namhlanje ukuthi abantu bazo wena uzoba i role model yabentwana abobaba bakhona beyingekho. Abe amlingise Mkholozi avume njengaye, akhulume njengaye, agide njengaye, ajide njengaye, ambathe njengaye, acalelele khulu kibo baba abanye ukudlula thina aboyise esibabelethako. Mbuzo kumele sizibuze wona mina nawe nabo baba abanye abasibukeleko. Lokho ke mina kuyangitshela Mthombothi ukuthi kunla singenze khona kuhle ngoba sekufika ubaba omunye man afika afaka umkhukhu ngenza sapha. Yeah. Abize ngegama bathi nguzibereketshana. Ebathi ubuya kuphi emkobola. Yeah. Sekukhulunywa ngaye ngikhaya or kunobaba omunye batsho ungisosaziwako ukuphi ngaphetsheya. Wami umntwana abakhanuka ukuthi ngathana ngaba angakhamba enyathelweni zakhe. Abamlingise Mthombothi. vume njengaye. Yes. Khulume njengaye. Naw ke ukubhlungu nakho ukuthi lo yamntwana wami lo angeze wafika la abanesikhathi sokuthi asondele kuloya baba. Ahlale naye phasi. Ucalelele kuye Mthombothi mara ukude khulu nokufika kazukufika kuye. Naw nakahlule ukucalelela kimi acalele komunye ubaba mina ngikhona. Yini into esiyinstola emkhumbulweni wakhe. Ukuphi lazokuthi khona ngelinye ilanga ngezwe ngobaba ngabona kubaba ngifuna ukwenza njengobaba ngoba kunobaba omunye wange next door afuna ukufana naye akhambe enyathelweni zakhe. Mthombothi bekuhlola esindebeleni ukuthi ubelethe indodana ingachisakaleli ukwenza njengawe nokufuza wena. Yeah. Si into kufika okwakhona Mthombothi na umntwana mvanyana ke godi na umntwana ufuna ukwenza njengobaba wemzini or umuntu okufika ongaziwako. Bebahlangana baba kucoca bebakuvume nengoma. Yeah. Bathu njengabo sihlola ugega nabafazi thina ubaba sikhona. Angitsho ke njengabo or umuntu ongasamkhomba athi wobo uyakhuluma ngonjengabo. Sengiyafanisa igama nje kuphela ukuthi bekuhlola hlangane kukhulunywe kuthiwe uthe wathi akafuna ukufuza nokwenza njengobabakhe. Nawe lokho namhlanje kusibambile Mthombothi ukuthi abantu bethu
bacalelela kwabanye thina sikhona kukuphi la singenze khona kuhle. Na ungubaba uyazibuza ukuthi awukhanuki na umntwana wakho azikhakhazise ngawe, umntwana wakho kube nalapha ajida khona abizinanazelo nenithakazelo zakwabo, umntwana wakho athi mina ngifuza ubaba, umntwana wakho athi mina ngingwakababa, umntwana wakho azikhakhazise ngesibongo sakho, angasabi ukuzitsho ukuthi ungubani. Akufiki lapho ungubaba uba nekareko yalokho na? Mthombothi ke ngithena ngithi yaqala kunengi Mthombothi okwenza or nokubangela ukuthi abobaba bangasabi bobaba abathecha. Lozi kanti isiphunyuke nasifikaphi into le? Isiphunyuke ezandleni njani? Enye yazo Mthombothi ukuthi isizukulwane sanamhlanje sizukulwane esithoma ngokubelethisa singakathathi or singakatshati isizukulwane sanamhlanje. Isizukulwane semuva wokubaba bekazikhulisela wakhe umntwana amkhulisele eduze. Eneke ukukhamba kwamalanga to distance ourselves sibobaba ngamabanga khona ukuthi sibe kude nabantu bethu. Ngenye yezinto yenza ukuthi namhlanje abantu bethu bangasakhuluma njengathi. Yeah. Nakho kunye Mthombothi ukungenza isikhathi sokuhlala phasi nabantu bethu sibalalele sikhulume nabo to direct ngomunye unobangela wenza ukuthi abantu bethu bangabe seduze nathi. Now ke sibe kude abobaba babe kude khulu nathi ngombereko to the point yokuthi bebakholwela ukuthi kunenkulumo enye beyikhona mvanyana kamara isekho nje Mthombothi ukuthi umntwana wathi umntwana omsana ukhulile endleleni, and then bebakuveza lokho ngoba isociety ebeyikhona mva ukha umntwana bekuthiwa basho it's easy ukuthi he can be raised by a community or the village ngoba abantu bakhuluma ngazwi linye. Ingakho nakede wenza ubuhlola or baba umunye nohlangana endleleni owenza ukuphambene nokulunga bekakudirect akudiscipline. Indaba khona nakayisekhaya kube yinto ebayizozwisisa bebazi ukuthi waba umkhulu ongaka bekangeka kusisandla or akukhombele eduze ngomuno kanti awukakenzi into engasirehe usho ukuthi bekhona into oyenzileko. Ake namhlanje kukhambile kwakhamba abobaba bakude nomunye uzicale yena nomndeni wakhe phela. Ebhlungu kukhulu Mthombothi ukuthi abantwana ababe nabantwana babesana babakhulisa bodwa. Ilinceba lokuthi umntwana omsana ukhuliswa single mother, the single parents bakhulisa abantwana bebesana ngomkhumbulo ukuthi kelinye ilanga ngathi bangachange ababe bobaba or babe madoda rehe. Isilahlileke nalapho ngoba sithola abantwana bethu babesana they are so frustrated because bafune identification, bafuna ukuzibona kusasa babo baba. Kanti ke ukukhuliswa single mother Mthombothi kanti ke lokho kukodwa kulinceba ngoba ngaphakathi kwakhe he's longing ukuthi ngathanda ngingazibona kubaba. Ibalobalo Mthombothi zithi abantwana aba frustrated khulu namhlanje, abantwana abakhule bachisakalela ukuthi banganikela ithando labo baba zange balithola. Nabantwana bethu babentazana Mthombothi nawukhulisa umntwana omntazana njengami ngikhulisa umntazana nomajama nakabona mina ngenza ngikhaya ngibala isizo ngikhaya umakhe lo ngimbiza
ngamagama amnandi okubolekwa lokho kumnikela isithombe sokuthi yong musi into le nje naw ke nakayokuhlangana nomuntu ozange ayibone ozange akukhuliswe ngubaba ayikwenza ukuphambene lokho automatically it's a frustration yokuthi I was expecting this into engayibona kubaba nasi into le yangisayiboni naw ke into esihlangene nayo ngileyo Mthombothi ukuthi mina nawe ivangeli lethu ngilelo lokuthi sikhona njani ukuletha besana abakhuliswa bomma kuphela. Kunabanye abathi nokho abobaba banamhlanje abafani nabobaba baphambilini. Abobaba banamhlanje nokho bayakwazi ukwenza isikhathi sabantwana babo. Abanye baya emidlalweni yabantwana, abanye baya eminyanyeni yokukhuliswa komntwana. Kodwana sisazibona izehlakalo zokuthi umntwana angakareki ngoyise namhlanje. Umntwana amlandule uyise, umntwana phike angafuni ukuthi ahlotshaniswe noyise. Nabathi ufana nobabakho alandula bethe phasi athi angifani nobaba. Singaphathi kwehlelo ngakwethu. Kulapha sikhuluma khona indaba zamambala. Umntwana alandula uyise nje ngombana kunezinto ezingamkariko ezenziwa nguyise. Athi ubaba uhamla khulu, ubaba akasicheji, ubaba azange asikhulisa, ubaba uyasikhohlwa, angifani nobaba. Kuba yini ibudisi Mkholozi nayifika lapho? Sidlula njani? Sikhona njani ukubiza besana? Abobaba bazange baba nandaba. Ukhona ke abantwana esiphila nabo Mthombothi ukuthi umuntu okhona ukubelethisa agcine ngalokho. Angasakuthiya negama. Angisakhulumi ke ngokwesikhethu ukuthi bathi umuntu uyahlawula. Kula mele Mthombothi sithola indlela yokuthi the frustrated young man sikhona njani ukumbuthelela. Sithi nakangekho oseduze kwakho ongacalelela kuye mina nawe sikhona. Indaba yami kileyo Mthombothi ukuthi sikhona njani ukuthi la ubaba angakhona ukwenza khona isikhathi or asemaditshweni. Ngitsho baba basemaditshweni Mthombothi isikhathi sokuthi banikele iprogram ukuthi abantwana ba-installe into yokuthi bona mina cala mina bonelela kimi iba ngibaba kusasa kube ukhomba ki. Amalanga la kuyavela Mkholozi ukuthi abobaba abanengi isikhathi sabo sidliwa amaditsho. Abobaba abanengi banesikhathi esiningi sebholo sokuditsha lapha kuditshwa khona. Ubaba angasenzi isikhathi sabantwana bakhe. Angazi ukuthi mhlambe nokuthatha imisebenzi eminingi ngenxa yomnotho esinawo amalanga la uze kuthiwa umuntu unama overtime. Nakho lokho kungokhunye okwenza ukuthi mhlambe sibobaba sizithole singakhoni ukuba nalento ekuthiwa yi-time management. Sikhumbula ukwenza isikhathi hlangana kwezinto nendingo zethu zempilo isikhathi sabantwana na. Sifanele senzeni ngombana kubonakala kaningi ukuthi siditsha khulu singabi nesikhathi sabantu bethu. Nalokho Mthombothi kunomthelela omningi. Ngokungacheji ukuthi isikhathi esiningi engispenda la ngispenda khona miberegweni noma kuphi. Ngoba into engikholelwa kuyo Mthombothi ukuthi ibanga walibona lokuthi kunendrima ekumele ngiyidlale ukukhulisa lo msana. Ukumnikela indlela ukumkhulisa ngimlole ngimenza ubaba isikhathi abantu abaspenda emaditshweni abanye ke sisinengi eneke angikholelwa Mthombothi ukuthi umuntu angahluleka ukuthi
asenze kodwa isinye isikhathi sabentwana. sabentwana khulukhulu na ungibaba ukukhulisa abesana. Mkholozi usayiphethe lapho kuyavela ukuthi kuhle kuhle asikhona ukuyigegeda inkulumo le ngombana bobabili umntazinyana nomsana bamthloga uyise, basithloga isikhathi sikayise, bayafuna ukuthi uyise abe yingcenye yempilo yabo. Nanyana kaningi vane sikhulume ngamasokana nje ukuthi ubaba akhe ubudlelwano nendodana, kodwana-ke ngempilo yanamhlanje kuyasikatelela ukuthi nabentazana bethu, abantazinyana bethu sibe nesikhathi nabo, ngombana lumntazinyana kusasa uyokukhula abe nobudlelwano nelinye isokana alindele ukubona ipatho ayaziko ayifumana kuyise. Yayibona, ngombana asifuni umntwana ayozithola abalikhoba lokuhlukunyezwa nokuhloriswa ikhisibe vele azange alazi ithando lamambala ukuthi ngelinjani. Kuyafuneka ukuthi abantwana bethu sibanikele ithando ngokulingana, omntazana nomsana. Yes Mthombothi. Injalo Mthombothi. Ukhumbula ukuthi uzimo Mthombothi nakenza umuntu or nakenza mina nawe njengabo baba wasibeka wasihlomelelisa, wasinikela imfanelo zonke zokunikela ifundiso kwabalandelako. Ingakho bengenza isibonelo ngabantu bekhaya ukuthi abobaba bathi abantu abamagama ukuze bakhona ukucalelela kibo, bebazibone kibo. Nawo-ke nabantu abethu babantazana ingakho namhlanje abaningi abasemtjhadweni they are so frustrated ngoba into abazibona kubo bababo abazitholi, and ihloso kazimbe ukuthi bazibone kithi senze okuhle okulungileko, sinikele ithando ngikhaya kubonina, so that nabaya phambili bayokufumana exactly that. Now-ke sahlomba ukubanikela or sahlomba ukuba seduze nabo basibone sinikele ithando. Cala Mthombothi, awuzukunikela ithando komunye umuntu ozange walithola. Ingakho abentwana ezange banikele ithando ngokunikeleko ngibo abayingozi khulu society esihlala kiyo, ngoba ukuzwisa ubuhlungu kuye into elula khulu ngoba ithando elisuka ngaphakathi kwakhe lokuthandwa akanalo lokuthi angalidlulisela komunye umuntu, ngoba anganala libona khona. ingozi khulu Mthombothi into njengaleyo. So sithi abobaba ababuye nganeno ene Mthombothi sikhuluma ngenhliziyo ezibuhlungu ukuthi abobaba Mthombothi isikhathi esiningi sisispenda emadijweni Mthombothi asiphunguleni ikulumo esiyilethako le. Abobaba benza ilandelela ukuthi asihlaleni phasi Mthombothi sibe nazo inkulumo ezinje zokuthi sibobaba kuphi la singenze khona kuhle, ngoba kukhona la singenze khona kuhle. Nawe abobaba Mthombothi abakhona la ifike ibethe khona iphukele Mthombothi, laba baba khona bangekho. And abanye abakazenzi ukuthi bangabi khona lapho benziwe ngokuqothwa. Enye into Mkholozi, le ndaba yokuthi ubudlelwano bethu mina nomuntu ebengihlekisana naye, iphuzo oliveza kwele elikhulu othome ngalo lokuthi sisizukulwana esiba nabentwana namkha isibeletha singakathathani singakendi, uveze iphuzo elikhulu lapho, ngombana ukuphela kobudlelwano bami nomuntu ebengihlekisana naye akungabi sizathu esenza ukuthi nomntwana angabi nobudlelwano nomunye wababelethi bakhe. Thina sobabili nasilwileko singazwani kwaphela ubudlelwano nechebiswano,
ubudlelwano nechebiswano abukapheli emntwaneni nethu kithi sobabili. Umntwana lo unina usesengunina, uyise kusesenguyise, begodu ubathloga bobabili ukuthi babe khona empilweni yakhe. Lento yokuthi batsho ngoba sihlukene umntwana akasakhoni ukuba nobudlelwano noyise, angazi ukuthi siyithethephi, siyifundiswe bobani, siyenzelani. Omunye ubaba uyafuna ukudlala indima empilweni yomntwana wakhe, kodwana avinjwe ngilo ebegada ahlekisana naye ukuthi ngoba angisazwani nawe, awukazombona wami umntwana, sekaba mntwana wakhe ayedwa. Kodwana kusasa nakabhalelwako uyokufuna ukubuya ngepi yokubophisana, yokulwa, yokungakhulumisani kuhle ukuthi kukhuliseke umntwana. Angazi ukuthi singakhona njani ukufundisana nokukhumbuzana ukuthi sihlukene thina, kodwana sihlanganiswa umntwana. Umntwana wethu akathole zonke imfanelo ekufanele abe nazo. Nawe na ungibaba ozithole ube no chiphirikelwa okunjalo empilweni, yewungakhambi lokhu kokuflathela kongasabonwa ngombana uthi wena uhlaliwe bese awusabuyi uzokutsheja umntwana. Umntwana akho dlala indima yokuba ngubaba ekukhuliseni umntwana. Bomma ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngani, nakuthi kunjalo nakhona ke kulungile. Kodwana seluvala umnyango ukuthi uyise lo mntwana angakhona ukuba nobudlelwano nomntwana wakhe. Umntwana lo uyozifuna ukuzibona kuboyise abanye bangeqadi, asazi ukuthi uyokubona abanjani. Kula kuvela indaba ama-role model, mhlawumbe abona abanye abalelesayo kwabebako, acabanga ukuthi baphila kamnandi benza into ehle, bese umntwana lo yaphenduka umgulukudu. Ucabanga ukuthi umntwana lo akanahloko akezwa, kodwa ukhohliwe ukuthi azange wamvumela bona abe ne-role model yakhe yamambala enguyise embelethako, ngenxa yokuthi nina nobabili nahlukana kwaba nokungasabi nokuthelelana amanzi, ubudlelwano baphela. Buphelile phakathi kwenu nobabili, kodwa ubudlelwano abukapheli phakathi kwenu kokuba babelethi nobabili emntwaneni lo. Bengithi ngidlule ngaleyo Mkholozi Msinyazana. Jama Mthombothi ngene. Mthombothi phela okwe umntwana umsana or umntazana ukhula nje unesithombe sakhe asibona kuwe. Now nakuthola ukuthi akekho umuntu eseduze kwakhe angazibona kuye, angaba noma yini, Angaba noma yini. angaba noma yini. Naso-ke ingozi yayibona. Angaba noma yini. Yes. Nakuthi ubona okhunye okuhle siyathokoza zimo. Yes. Wabona okumbi kwamkara wakuthanda wafuna ungena kikho. Yes. Maye manikelela. Lokho ke ngoba angitsho ke Mthombothi namhlanje abodade bahlala bodwa. Ngamabanga khona avelako. Ukuhlukana no into kethu ikhuluma ukuthi abanye bacodwa. Ngamabanga khona avelako bekwafika la babona ukuthi mina nawe sikakafanelani. Na umsana osala kuphi sala kunini. Now onechudo ukhona ukuyibuild relationship akhona. Sibabethela izandla. Abenze njalo. Nakuthola ukuthi udlelwano baphuka balimala in the way yokuthi ubaba khona namhlanje akaziyo ukuthi kuphi. Abomalume abasondele eduze ngoba wonke umntwana omsana kubene abe nobaba, kumele abe ne-father figure. Kube nobaba athi baba loya izenzo zakhe yes sihle, ngoba nakangekho sithi mina nawe sithi maye. Ngoba siyababona Mthombothi abobaba emiberegweni usumbona ubaba man asaphela phela ihliziyo apha. Uyabona uzibuza ukuthi mara nawuthi ulandelela ukuthi umakhathi msanakhe. Naw ke siyabona ke thina ukuthi okay musindo lisuka lapha. Uyayibona ngoba ikhambe ke yakhamba beya kwafika la abona ngathi uthathele kunina khulu. Uyayizibona indaba. Injalo. La ngathathela kunina khulu. Intwanyana yokutefa
yokuthi nasikhuluma into eziserious akazwakali iyakazwakali ufuna ukubaleka indaba engakapheli abasitshele nokuthi inhliziyo yakhe iyaphela iye uyindoda iphela njani inhliziyo yakho uyindoda nawo ke lokho kunomthelelo omumbi wokuthi angadoba nento kanina ngimbathe neke selikhwekho linye nawo ke lokho kuyingozi Mthombothi ukuthi iprogram iMthombothi ingozi ngoba wabonelela kakhulu ke ngithi uma khona wenza kuhle aqalelela kakhulu kuye uzokufuna ukudoba okhunye afuna ukwenza njengaye Mthombothi nawo ke angenza njengaye kusasa angazokuthatha kuwa then ama result akhona sizowabona nawo into esifuna kuyokuba ngathi umzi wabafazi ababili yes eneke yazi yenzani Mthombothi siyibonile ke nathi siyayibona yenza ukuthi umma afuna ukutake over nakungumma okhule wakhuliswa ngibaba ngesandla sobaba yes isandla sobaba ene ubaba khona irole lakhe wayidlala complete yes eneke bewabona ukuthi okay ama expectation nendrimo ubaba fanele idlale nasi nawo ke angathola loya okhule kuthiwe msana kamma angathathana naye kula kuzokubonakala ngathi uyadeleleka njengobaba ngakwakhe bayabona ngathi akanalizwi so ke ikhwekhwe nezinto esifuna ukuzama ukuthi sizibalekele ngilezo Mthombothi ukuthi abo badlala indima yabo labo babangekho khona abomma basikime baqala ukuthi msana lo nginani ngimsa malimakhe ngimthathe ngimse ubamkhulu wakhe haceda amalanga lapho enabangafuna nokwazi ukuthi abe nabantu bembaji ihlani kwakhe yes kileyo into esiyifunako oh yes Mkholozi uqinisile yazi ngikhumbula isilukazi esangikhulisako sangifundisa enye into ngoba thina ubaba walala sesebancane ubaba walala ngina 8 months nangikhumbulako umma wangifundisa ukuthi msanami ngibawa ucalelele kwabanye abobaba ukuthi benzani uyambona ubaba loya ubopha idrada lapha ngibawa ukhambe uyomsiza uyibambe ngapha uyidose usebenze naye akhona amagama aphilisako nakhako azakutshela wona yangisiza leyo nto leyo yokuba nezandla kwabanye abobaba ukubasiza ukuba mntwana ukuba indodana kibo abanye abobaba ngebekonzweni ke thina usazi ke Mkholozi sisekosini undaba ezitha esimlochako Nkosi esilandelako le uKristu yena yedwa bangisiza khulu abobaba besondweni kuningi hle engikufunde kibo ngikhule namhlanje nami senginewami umuzi ngombana kube nabobaba abadlala indima ngikhulumela ephuzwini lokuthi kunabawoma abakhulisa abantwana babodwa yeke umntwana akangabi nehlangothi likamma kuphela kodwa akwazi ukuba nehlangothi likayise namkha lo muntu ongubaba oza kuba ngubaba empilweni yakhe baningi nabo teacher bethu besikolweni abo principal esikolweni abobaba bakhona emphakathini nabaningi nje abadlala indima eqhakathekileko empilweni yomunye nomunye umntwana ungathini ngalokho Mthombothi mina nawe ngathi yabona ngikhuluma ngento kababa nje ngikhuluma inhliziyo ebuhlungu ngoba mina nami ixhegu lami lele ngina 7 years busesemncane mara ke ekhaya abomna kwethu kethi bakhulile eneke abomna kwethu bafunza kubaba mara ke kuthi ngaba nechodo ngoba ngakhulele ekukholweni ngiyakuzwa angisho ke lapha ekukholweni kunabo baba eneke ifundiso esiyifumana khona ukuthi inkosi yethu sikhonza kule ivusa bobaba abazo kwabo baba kwabanye abantwana nawo ke
emvanyana nokho ngendlela ukuchaza ngayo Mthombothi abomma bamzukwane beba smart bebayizwisisa into yokuthi lo msana kumele acalelele kwabanye abobaba wenze njengaye umlaleli ukuthi uthini nemfundiso zakhe ezikababa azokunikela zona zizoba lihelebho kuwe ngoba sazi ukuthi ikhona into engaphakathi kwakho echisakalela ukuthi kosucalelele kubaba nawe ukhona ukuba ngibaba kusasa so ke isikhathi esiphila kiso namhlanje ngathi lokho akusesekuningi Mthombothi ingakho namhlanje sila sifuna ukuyibuyisa into khona eneke nokuzama ukuthi abantwana bangakhona ukuwabuthelela babesana bamasokana mina nawe sikhona ukuletha amahlelo anjalo ukuthi sakhe ngoba ukulimala komntwana munye ukulimala kumphakathi esihlala kiwo sizama ukuletha indlela zokuthi zikhona indlela khulukhulu ke kithi abakholwako siyakhuthaza ukuthi abantu bekhaya nabo njengayizolo ukuthi abantwana abenza isikhathi abobaba sokubiza amasokana sokuhlala nawo phasi inhliziyo zabo zingapheli ukukwenza lokho ngoba nasingakwenziko lokho Mthombothi sinikelela abantwana bethu ezwe ukuthi bangaba nanoma bangadobha noma yini evelako babone ngathi kungiyo into nendlela ekubenza abobaba kanti ke ingasiyo Mthombothi lihlelo ngakwethu ngikhamba nomkholozi yazi mkholozi singenelwe umuntu ngakwethwa amalanga la sikhamba sikhalima khulu ngezehlakalo ezifana nemiguruguru ukuhloriswa induhu yangikhaya eyenzakalako lapha sithola kuthinteka khona igama likababa igama lomuntu ongubaba kuba buhlungu ukubona igama leli elithi baba liba ligama elisatshwako namhlanje ngenxa yokuthi lumuntu esifanele sibalekele kuye uba ngilumuntu olibhubezi osilimazako angazi ukuthi singakhona njani ukuthinditha izinto ezifana lezi kodwa ke ngamahlelo afana lapha sifundisana khona sikhumbuzana khona ukuthi baba awuhaleli awufisi ngelinye ilanga abantwana bakho bathi nabajame phambili bakhuluma sele baba abantu abathileko empilweni bathi ningibona nginje namhlanje ngithokoza ubaba ningibona ngijame la ngikhona ngathana bekungasingibaba ngangikho la athokoza uyise imfundiso ikulumo ayifumene kuyise inlemukiso azifumene kuyise ikuthazo ayimunye kuyise konke lokho ikhisibe kuchiwa wena njengoyise akhe sizibuzeni bobaba ukuthi imiguruguru esiyibonako le izipi esizibonako induhu zangikhaya esizibonako nakungakhekhe sijame ngezwi linye sithi angingazoyenza mina into le nanyana kubudisi kangangani nanyana intshijilo zinjani kodwana ke angingazokuba ngubaba othlorisako singaba nomphakathi onjani singaba nemindeni enjani akhe sibe netshisakalo nelukuluku lokufisa ukubona imindeni enokuthula imindeni evuthweko imindeni ephilako imindeni ebumbeneko mkholozi kungokhunye lokho esikhuthazako sibobaba Mthombothi ke ngithi into enomthelela omkhulu engicalileko kubaba njengoba uveza ukuthi cala musimna nangizekuwa sihlezi phasi sicoca Mthombothi mina nayo into esikhuluma ngazo khulu ukuthi singaba baba banjani singakhona njani ukuthi sibe baba bangcono mina nabe siyafundisana ukuthi no man la msiza ngathi awenzi kuhle imkhumbulo iyalolana so ke ukusondelana nabantu entina nditshileko Mthombothi uhlukane nabo umuntu ongcono kuyinto ebaluleke kakhulu kubo baba ngoba nawu
isithunzi sethu sabo baba kokuthoma sanikelwa sona nguzimo sokuthi sibelethwe lo ukudosa phambili. Ingakho iBhayibheli lithi izinhloko. Nako ehlokweni apha Mthombothi kumele umkhumbulo lo uloleke. Kumele you must feed yourself ngelwazi. Bubafune nabantu abazokukhuluma njengawe. Ingakho sithena sikhuluma nasithoma ikulumo ethu sathi abantwana baqalela kubo baba ngokwenza ngekambo nangelimi ukukhuluma. Nawe isithunzi sakho ngeze saqaleleka phasi Mthombothi nawuzizwisisa ko wena njengobaba ukuthi ihloso yakho ini ikhayeli ulisaphi ulidela kuphi ngoba nawuzwisisa lokho ukuthi into evela namhlanje ezokwenza ukuthi ngathi uyathundrubazeka now understand ukuthi into yanamhlanje kusasa ingavuka ingcono ukhamba ngesibindi ukukhulumela phezulu ukuthi yong lokhu nalokhu kusicabo namhlanje mara ayisiso sasa futhi. Now if you send a message and ube ngibabo sikimako Mthombothi ozithwenyako cool ozama ufuna indlela zonke zokuthi the comfort zone ufuna ukuyenza ebubona engathi ucalele kaphasi ulwe ngamandla ukuthi uphume kiyo nongakhona ukumanage indlela ocabanga ngayo Mthombothi iprogramming isemkhumbulweni. So kuyasiza ke Mthombothi ukuthi ukuzisurrounda ngabantu abazokhuluma ilimo nabantu abazokulidela ukuba ngibaba ongcono kusasa. Ulithindile iphuzu lokuthi sisizukulwana esibeletha abantwana singakathathi namkha singakendi silungisa njani into efana nale efana nokuthi singasaba nesikhathi esaneleko nabantwana bethu ngombana umntwana ukhulela le mina ngihlala le sihlukene simaqalanga vane bathi ngkhonkhwane ezimaqalanga zubethela umuzi kuyikulumo ekhona ngaphakathi elimini lethu ehlathulula ukuthi nawukude nomuntu ipilo ayijami nawukude nendo zakho ipilo ayiragi ipilo ayikwazi ukudzimelela sikhona njani ukuthi nanyana sekwenzakele ukuthi ngibe nomntwana kwasigede emzini othileko kodwa ngingamliseleli umntwana nami ngimkhulise. Mthombothi mani yazini asizame ukuthi inkulumo le inkulumo ethu le ikhambe enabantu bazama ukwenza ngcono ngoba ekubelethe napha ukuletha umuntu Mthombothi noqeda lo ngazokuba ngubaba uzoba responsible kuyingozi ekhulu kunomthelela omumbi ikhulu emntwaneni. Ingakho namhlanje sikhulisa abantwana abane engekulu instead ukuthi banikela ithando banikela amanceba nobuhlungu ebalethwa ukuthi umuntu ukhule achisakalele ukuthi angaba nesikhathi sokuthi athi baba ahlale phasi naye acoce. Mara ke unendoda la Mthombothi engifuna ukuyiletha esibonelo esihle ekhulume ngobaba bakhe ekhulu inkosi ethu le mina nawe esikholelwa kiyo le undaba ezitha undaba ezitha Mthombothi eneke angeze sakhona ukuthi singakhulumi ngaye ngoba into esikhuluma ko le yonke nasingakhamba enyathelweni zakhe then uzokuzwisisa ukuthi ukusondelana nobaba nokukhuluma njengobaba kubaluleka kangani. Usibonelo esihle kukhulu Mthombothi inkosi ethu esikhuluma ngayo lemla embukeli nguKristu inkosi ethu le nguKristu Mthombothi isibonelo esihle kukhulu. Mara ke ngongazwisisi kwabantu nokuthi abantu banini into bangakayizwisisi abantu bacabanga ukukhuluma ngento emzini or ngento okufika Mthombothi
ukhulume amagama kababakhe ukusuka nokugcina. Yeah. Ene ngitshela iqiniso Mthombothi bewafa. Into ayifelako ukuthi bekajame emagameni kababakhe. Athi mina nobaba simunye. Athi man into nginicocela zona izo. Ayisithi ecatshangwa ngimi ngizwe ngobaba Mthombothi. Mthombothi beba wajanywa ngenyawo kwathiwa ufuna uzenza uzima. Kanti uthi man izwani mina ngoba ikhuluma mibuya kubaba. Now ke isibonelo esihle nokuyindlela ekumele siyilandele nabo baba ekumele benze ngcono ukuthi umuntu nomntwana angahona ukujama ajamela ikulumo ebuya kubabakhe. Tot ekufeni Mthombothi. Hayi tot ekufeni madoda. Tot ekufeni Mthombothi. Now ke into esilahlekelwe ngiyo thina ukukhuluma ebantwaneni bethu basizwe baphumele ngaphandle ngesibindi yenze njalo indodana yakhe. Uhlezi nobabakhe wafunda konke kubabakhe. Waphumela ngaphandle ngesibindi. Waye ebantwini ngaphandle kokubethwa livalo. Wathi nginitshela konke ngikuzwe ngobaba. Wathi kusikhombisa ubabakhe uthi ngikhuluma amezwi abuya kubaba Thomas uyambuza. Athi kuye naningafuna ukukholwa ukuthi ngibuya kubaba kholwani ke engikwenzako ukuthi ngimuntu wenyama bengingakhona na ukuthi ngenze into engizenza kwezi na. Yawa bengeke. Bekungeke Mthombothi. Naw ke mina nawe nabanye abobaba sihlulwa yini Mthombothi ukuthatha ikulumo yefundiso sinikela abantu bethu. Athi nakuye khuluma kusasa indodana athi ngiyithethe kubaba. Yes. Ngenza njengobaba. Hayi mara Mthombothi Ngenza ukwenziwa ebekade kwenziwa ngubaba. Yes. Mina ngifuza ubaba. Mina ngifuza ubaba. Mthombothi man abasekho Mthombothi abantwana bafuza ubaba. Babancane Mthombothi. Iye. Babancane Mthombothi. Hayi bancane khulu. Okay abobaba bebo babangcono. Umntwana angayihaleli into ngiyo. Hayi Angathi angifuni ukufana nobaba mina. Nawuthi hayi unofana nobaba angifani nobaba mina. Umntwana alwe. Akuphike. Umntwana akuphiki indodana ikulandule ethi angifani nobaba angifuni nokufana nobaba. Ubaba unje wenza nje ubaba uhamla kakhulu mina ngifuna ukuhamla njengobaba angikhamuli. Ayikho into emnandi emntwaneni Mkholozi ukuthi azibethe isifuba yazi athi mina ngifuza ubaba, mina ngiyindodana kababa, mina ngijame nginje ngubaba, ngithanda imfundiso zikababa. Amdzubhule uyise ukuthi bekathini, umfundise wathini, ukhulume naye wathini. Zonke lezi zinto kube zizinto eziba makhakhazela amahle ngesisa nesandla esihle ubaba abenaso ekukhuliseni indodana le. Awuhaleli ngelinye ilanga baba umntwana athi mina ngifuza ubaba, mina ngingwaka baba, mina ngingwala. Manje sokhuluma amahlungu Mthombothi. Yabona ukuthi umoya wami uyephasi kancane. Ngoba nakunomntwana namhlanje uthi angifuni ukufana nobaba. Akhe ngibone next kubaba. Alikho izwi livele kubaba elingenza umuntu ongcono. Engikubone kubaba kungiphathisa amahloni. Okwenziwe ngubaba ngezwe ukutshela umuntu. Nawo ke abobaba inhliziyo zabo zibebhlungu. Nawo ukhuliswa njani umntwana? Nakanichuthi Mthombothi. Lokuthi ahlangane nobaba ozokwenza ngcono. Acalele kuye. Umntwana loyo usizukulwane esilahlekileyo. Sithwile sathi angadobha noma yini. Nanoma kuthiwa sethi umuntu nangi angamseja. Nanoma kuthiwa so kuphi kuyahirwa yokusetshwa abantu ukwenziwani into abazenzako namhlanje abantu izimbi.
bakhona ukurecruit abantu abethu lula ngoba ubaba zange basondelane eduze nabantu ababo ingoba abantwana abakhuluma ulutho elibuya kubo baba. So ke isibonelo ebesisiveza mina ngilesi sokuthi uJesu uJohn ukhulume ukukhulu ngaye ngoba bakhe 10:30 uthi mina nobaba simunye. Bathi ubaba kho lo uphi? Wathi na ubone mina ubona ubaba. Yazi inkulumo le imnandi kangangani. Uthi na ubone mina ubone ubaba. Kuthi ukuthi uhlathulula bona okukhulunywa ngimi, okwenziwa ngimi, ngokwenziwa ngubaba. Uthena ungenako ngaphambi kubana sithoma ukugadangisa Mkholozi wathi yazi kuyakhonakala ukuthi esigodlweni apha kungase sekube nomuntu wokukhamba kodwana akhulele ekosini, akhulele ngesigodlweni, anikelwe yonke ifundiso kandaba ezitha namkha yengonyama. Athi nakathunywako aphuma chinge esichabeni, isitshaba simhloniphe lokho ukuthi kufike inkosi namkha kufike ingonyama. Akwazi ukukhuluma, akhulumela isigodlo, akhulume abeka igama kwangathi libuya esigodlweni. Into efana naleyo iyenzeka ngombana abaningi bethu siyalahlekelwa nazifika lapho ngombana sicabanga ukuthi umuntu okukhamba lo angeza aba negama, kodwana umuntu wathoma wakhuliswa ngendlela yokwamkeleka esigodlweni, azi nekambiso yesigodlweni, uba mntwana wekhaya, uba mntwana owazi imfundiso nenilemukiso zekhaya. Nanyana khamba kuphi ukwazi ukukhuluma, akhuluma zesigodlweni. Manje nakithi sibo baba nangikhulise abantwana bami esigodlweni sami, bayakhona ukuthi nabaphumako bakhamba bakhulume igama eliveza la babuya khona, elihlathulula ukuthi babobani, eliveza ukuthi bakhuliswe njani, igama elibanikela amandla wokuqinisekisa ukuthi konke abakukhulumako kungilokhu nami engikwaziko nengingavumelana nakho. Iyenzeka into enjalo Mkholozi. Ya Mthombothi iyakhonakala ebegodi yenzeka. Kwamhlangapha isasithi apha sekube nomuntu okuthiwa umuntu lo ngithombeni ngomsiza njengami nje ekuthiwa wathi usikela abantu intense bathunywa bekosini ngisho. Now-ke undaba ezitho babethu ngubaba ungulizwe kaliphikiswa. Nakathethe umuntu lapha umdotshwa wathi umuntu lo ufuna azongikhulumela mina njengekosini. Ebakamnikela imfanelo zonke Mthombothi. Ebekamthenje negama, amnikela igama lekosini. Now-ke umnikela isithunzi sikababa. Amthume athi khamba ukutshela abantu ukuthi ngithi asibiza address. Kanti-ke Mthombothi bekuyenzeka ukuthi umuntu wakhona ibile bemuntu okufika. Umuntu wakhona bekubile kube umuntu okufika. Mara-ke waba nengazi engathi zisondelene khulu nobukhosi. Orike sekuthola ukuthi bathi namabereko. Akhone ukuyokhuluma, akhulume njengebekosini, akhuluma acede besithi indaba ezitha kuye. Kanti wabethu simazi ngoba uthunywe ngebekosini. Now-ke mina nawe Mthombothi silethe into ehlukileko ebantwini. Sikhuluma indaba abantu abangafuni abazigadangelako. So ku-address abo baba sibatshela iqiniso bangazoliphikisa ngoba ubhlungu abantwana bakhule Mthombothi bangazolutho elibuya kubaba. Bangakezolutho elibuya kubaba. Bangakathesti ulutho elibuya kubaba. Nawe ingakho sithi nabangekho abobaba abaseduze nabo ikhona inkosi. Mina nawe namhlanje
Angitsho ukuthi abantu abangcono mara ke yasibuthelela yasithatha yasenza abantu abayo. Okhunye sikulethe ebantwini ingakho silethe isithombe sikababa ngeNkosi yethu uKristu Jesu. Kuthi abantwana abathe bazithola banganabo abobaba yena ukhona eneke unemfanelo zonke Mthombothi njengeNkosi nayithuma umuntu imnekela imfanelo zonke ezobukhosi. Imhlomelelise ukuthi unesibindi sokukhuluma njengami abantu bakulalele ngokupheleleko. So ke okhunye Mthombothi esikunikela abantu umrothi yong mina umsiza noMthombothi man Chiku kwathi akasondele eduze kubo baba abasenkosini uzokuphepha cala njengami nje Mthombothi ngikhule 7 years ubaba ngekho mara ke namhlanje ngikhona ukukhulumela ubaba sengilinga kangaka Mthombothi angitsho ukuthi ke ngcono kunabanye or kunawe Mthombothi mara ke ilanga nelanga ngizama ukwenza ngcono ukuthi ngibe ngibaba ongcono emphakathini ohlala kiyo. Kholozi ngiyacabanga ukuthi le izokufuna part 2 sizokubawa ama comments wakho imibuzo umfakelo nawo sithathe ukusuka lapho ke siragele nayo phambili. Asilingeni ngamandla ke bobaba ukuba zimbonelwe ezihle ebantwaneni bethu. Sibe ngilabantu abantwana bethu abafuna ukuthi basifuze. Abantwana bethu bathabele ukuthi nasivelako basikhombe bathi nangu baba. Bazikhakhazise ngathi. Bangayokuba nomunye umuntu eqadi le oba sibonelwe sihle oba yikutana empilweni zabo ikhisibe thina sikhona. Mkholosi. uKristu uthi kuJohn 14 ku10 indrinyana uthi uthameze ngokukhuluma kola singwami uthi into engimtshela zona ezizonke ngizwe ngobaba uthi ubaba ungitshele konke now ngikuletha ngini njengoba kunjalo ngoba ngikuzwe ngobaba nawe ngubaba wakho umntwana uzwa ini kuwe ikulumo iletha kuye inobudisi obungangani bokumenza ubaba ongcono wakusasa ngoba sibonile kuKristu aveza ubudlelwana nawo. Nawo ke Mthombothi into yenzakala konasi sibona uJesu la uyafa ufela ukukhuluma nokwenza njengoba bakhe ayikho enye into afele kufela ukuthi wakhona ukujamela akunikelwa ngubabakho tot ekugcineni. Nawo namhlanje sibona abantwana balimele khulu ukuthi ukhona ukuzisa omunye umuntu ubuhlungu ngoba zangatshelwe lutho olubuya kubabakhe. Now abantwana bangakatshelwa lutho abangakafundiswa lutho abangakanikelwa into kumele bagijime nayo bayalimala ngaphakathi. There's a frustration ekhona ubuhlungu nabo ubusuka ngaphakathi akakhona ukudlulisela komunye umuntu ngokungazwisisi ukuthi ulimele. So abobaba abahlomelelisa benza isikhathi ngoba inkosi yami le benesikhathi esiningi Mthombothi nobabakhe 30 years Mthombothi nakathoma ukuvela kithi asitshela ngobabakhe wafunda kakhulu kubabakhe. So abobaba abahlale bafundisa abantwana benza isikhathi Mthombothi sekunzima kangaka ke via ukukhulisa mara inhliziyo zethu Mthombothi asingapheli kulola ukwakha nokuchisakalelwa ukubona abantwana bethu babethana baba abangcono. Mthombothi nangitsho njalo engijonga ikuthokoza ngithi Mthombothi ungaphela amandla. Mkholozi angeze ngisakhamba namadoda afana nani nje ngine ningikhuthaza kwesinye isikhathi kuyafika ekutheni hayi ngathana siyayilisa yabhala kodwa na ke bese nanivela ukuthi na ayiliswa
asikhambeni nayo ngoba nanzi ne-studio sinazo asizisebenziseni ukuhatsha ivangeleli. Ngiyazi ukuthi uyatholakala enkundleni zokuthindana. Bakulandela kuphi ku TikTok ngubani? Ahman Mthombothi inkundla zokuthintana nabantu ku TikTok bayangilandela bangibiza ukuthi nguMendi. Oh Mendi. Yeah. Ku TikTok. Yeah, ku TikTok. Yeah. Bese ke ku Facebook bakuthola ngobani? Facebook nginguLucas. Igama lami lobuncane unguDisemba. Yeah, so kuchatha hlangene. Yeah, hlangene. Ngasi December Msiza. Yeah. Kuyokuvela wena. Yeah, kuyokuvela mina. Yeah. Kwamambala simlandeleni enkundleni zokuthindana. Kanike nawe ke ungakhohlwa ukusilandela. Sikhona lihlelo ngakwethu ku Facebook ngubongani Mthombothi ngakwethu, nganeno ku YouTube ngakwethu our home, kulapha sikatangisela khona, kulapha siyabelana khona ngama episodes wethu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukuactivate i-notification bell yakho, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukucomment. Kanti ukusubscribe kusimahla bakwethu. Yazi abantu abaningi bacabanga ukuthi nabasubscribe-leko kunemali ezokuthathwa kibo. Kusimahla kunamali oyibhadelako, right? Siyathokoza kilabo ke abasilandelako. Asikhuliseni ke i-channel yethu, sithathe siyibeke lapha singayenza ukuthi ibe ngeyethu sonke. Amahlelo afana la sikwazi ukwalandela, sikwazi ukwasebenzisa. Singakuthabela ukuthi abomma babe khona nabobaba babe khona. Mhlambe ungubaba onetshisakalo yokuthi ikulumo besikhuluma ngayo namhlanje uyafuna na ukuzibandakanya ngaphakathi kwehlelo lethu. Ungasabi ukulandela ihlelo lethu inbox namkha usithumele i-email. Ama contacts wethu agcwele konke la ku social media, kulula ukusithola. Qinisekisa ke bona uyasilandela ukukhuluma nathi bese ke nathi sizokuthatha sikulethe ngaphakathi kwehlelo ngakwethu. Abathindane nathi Mthombothi. Eneke sababawa man Mthombothi abobaba. Kanti ke nabomma Mthombothi man ngoba abomma bakhulisa abantwana babesana Mthombothi. Yeah. Sithokozile ukusibukela, sithokozile ukukhamba nathi, asihlangane godu esiqephini esilandelako. Akube kulalela kumnandi. Mkholozi, sithokozile.